Lakhipuronline putok saba Mars ki tang kuntra mathoi irai numit ki Khomjinba Pao tabirase ahan bada maroi Pao Mikap thoglase ekoi haiba kholau puduna chatkiba maifa gi khongchat Chandrapur da loisen bagi thorom pangthokre numit ini chubna pangthok doriba ahan ba Lakhipur Sub-Divisional Sports Meet 2023 hayeng dagi hauragani Manipuri Sahitya Parishad Assam gi humpuma thoi suba chahi gi mifamlen numin ini chubna Karbi Anglong gi Bokazan da pangthoklagani Yong ikai thibi ama kanduna ningsingkhun Biodiversity Park Jiribam da tekta kaidana thadokre Sangit Kala Sangamna Git Govinda utkre mana phanglakpasing taramna okre amasung nifuma thoi suba Agartala Lairik Melada Tripura gi Manipuri aiba AB singna sereng pathoknakre Hauzik mapungoi Pao tabirase Maifa gi mikap thoglasi ekhoi haiba kholau puduna chatliba khongchat atu ngarang Chandrapur da loisinkhre numit 18 ni chupna chatkhiba khongchat asida mitai amasung mitai pangal gi khungang chamaga kunthanipan phauduna punna kilometer 415 chatpangamkhre Mars ki tang 12 dagi Kasar Chandrapur da laiba Manipur levi semkhiba maphamdagi maira katuna khongsan bahaukiba khongchat adu Mars ki tang kunthada amuk Chandrapur da laktuna khongchat adu loisinki Maharaj Gambir Singh Memorial Committee gi Oja Singh amadi Chandrapur Maira Paibi Ima Singhna Maira ka loinana taramna okpikhi Numidasida pangthokiba loisin tharamda Maharaj Gambir Singh Memorial Committee gi President Kaisam Bidapatina mipamapo Chief Guest oina Seram Herajit Chief Guest Maifa Guest of Honor oina Ahmed Chaudhary Thangjam Brojen Sija Gurumayum Lakhikanta Ima Sanathoi Sangita Begam na chingba Daista Phamki Khongset asida Khongloi oikiba Tampak Mayum Rehanuddin Tampak Mayum Salauddin Wahengbam Surendra Monindro Changamayum Seram Premdeep Seram Mehenjit Maibam Sabir Ahmad ta Committee ikai khomna bodki Miphamda wahaudok piratuna Maharaj Gambir Singh Memorial Committee ki General Secretary Naurem Manichandrana Maifana Imalon kanana bagi tamakta chatkiba khongset asigi khongloi singbu taramna okchaba phangjaba si laibok phabani haike Maifa ngasidi Assam gi mitai amasung mitai pangal gi puarida achouba phida ama kanma ngamle haina Ahmad Chaudhary na phongdoki Thangjam Brojen na haikebada Aikoigi imalon nongmagi sitharakpa lon ama oirakli aduna aikoina aikoigi imalon kananabagi tamak maifana thawai phawba katokpa ngamani haike khongchat asida thengnakiba awanungai kaya paudambaga loinana chief guest gi warol piraduna Seram Herajitna haikibada maifana Assamda imalon bo official lon ohenana bagi tamak akanma khongjang kaya marom changsilaklagani masida miyamna thawai hakjang yauna sakut piu haike khongchat asida mateng panglakiba Kudingmaki maphamda thagasaba phongdoki mipamapu Kaisam Bidapatina haikibada aikoi imalon Assamda aikoina kanba ngamdrabadi aikoi hinglubagi artha leitre aduna aikoi mikap thoglasi tumduna leiba yadre haiki nongthomba mohonna thagat pai piduna thauramadu loisinki mokoi mi manga taruk khapna maitai pangan tai ba khungam kudingmak si urok thongda lalaga sigi asaba sida cha boy hip boy masih ikhlas oidragadi masih da phawde khoi mikap thok dragadi ikhoi si asi baga matto ni haibisi masih thonjai Manipuri lon se nomogi sidarak lon ama oipuna ekhoina khoi lon se Assamda kanda bajate ekhogi lon gi phomam thokpa hak adhikar se khoi de bibiu haibigi kholawas puduna koi chachabani Assamda kundaiba Manipuri amsung Manipuri Muslim ichinau gi thagi hojik oiba imalo gi phim mase ko karamna kanmangan mani kamaina kallaka da koi naya thaba ningtam na leiba imalo che laisa tamamangam jage haina koi hauki banang tang tai thoi na majing ta hekal kan tamjaga koi afam sigi gi koi lai krom jaga ko khongsan khongchegi akhoi official language phangnabi damakta mayam khun kun kaya no chalu base kun kaya khungang kaya chalu raba matungda
mayam sakangna le sakangna ma tungda amuka su koi acho ihau amatang hau siabasi enya mayam da pangan thongna haina haijari koi Manipuri associate official language khangda Manipuri lon ki associate official language oidaga di koi ichai su hau koi karin to mama leite na mayam puna mam to thawa yauna official language amtang ihau amtang haumin na siabasi haijaraga e wahi sima United Club Organization UCO Lakhipur na sinduna April gitang amadagi nini chupna pangthokadaba ahanba Lakhipur Subdivisional Sports Meet 2023 gamari lenana press meet ama pangthokre binakandi part 2 da leiba South Barak Rural Development Agency Hall da Mars gitang kunmapan da pangthokiba pawgi mipamaduda UCO ki President Khaidem Kanta General Secretary N Nandamhon amadi event asigi Managing Committee ki Chairman Oinam Piramanina wangangke haudokpa numit April gitang amagi ayuk pung 8 tabada Lakhipur khumanda leiba ibudau thonglang khubamdagi paira logani Sports meet asida athletics da long race, shot put, high jump, long jump, discus throw, javelin throw, 100-meter race amadi 800-meter race aduga games da taekwondo, sepak takraw, futsal na chingba masana sing yauri aduga demonstration game oina weightlifting, boxing, fencing amadi archery utkani hairi Manipur dagi national amadi international player kya saruk yagadoriba sports meet asida laibak miyam nasu saruk yabiu haina phongdokhe Paugi mipam asida Thokchom Bishanat amadi Dr. Posangwam Rajbihari nachingba miyoi singsu sarujaki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 7ꯗ ꯇꯣꯔꯆ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯨꯊꯧ ꯊꯣꯡꯅꯥꯡ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯃꯟꯗꯒꯤꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯕꯣꯔꯥꯛꯀꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯤ ꯅꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯦꯜ ꯇꯥꯏꯀꯨꯟꯗꯥ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯦꯜ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯥꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯔꯆꯁꯦ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ 9ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯕꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯀꯥꯟꯇꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯍꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯨꯡ 10 ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯀꯥꯟꯇꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯦꯜ ꯕꯔꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯆꯤꯐ ꯀꯣꯆ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯏꯟ ꯆꯥꯔꯖ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯣꯂꯥꯘꯥꯠ ꯑꯁꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡ 10ꯗꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯈꯪꯗꯦ CICFꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯠꯄ ꯀꯌꯥ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯥꯛ ꯇꯀ꯭ꯔꯣꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔ ꯂꯝꯗꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯒꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯂꯣꯝꯄꯤꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ MOAꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯁꯥꯏꯇꯣꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯊꯝꯖꯒꯦ Manipuri Sahitya Parishad Assam ki humpumathoi suba chahi gi mifamlen lakliba April ki tang 9 amadi 8 thangja amadi nongmaijing nimita nini chupna Karbi Anglong ki Bokazan Sports Complex Auditorium Hall da pangthok lagani
थौरम असिगा मरी लेनना सैरेंग सैदिनबा नाट की सै नेशनल सेमिनार पांगथोकपगा लोइनना अखनबा मियोइसिंगदा मनामथुम यंथोकनी हाइरि हाइरिबा थौरम असिदा परिषद की लाइफ मेंबर सिंह डोनर मेंबर सिंह अमदी इनवाइटी सिंगना मतम चाना लेंबिरक्तुना थौरम सिंह असिबु मपुंग फाहनबिनबा मणिपुरी साहित्य परिषद असम की प्रेसिडेंट नांगोम जॉय कुमार सिंह जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर के.एस. धीरेन सिंह अमदी रिसेप्शन कमिटी की चेयरमैन टी.एच. चंद्र कुमार सिंह कन्वेनर वाई बिमोल सिंह की चेरोल अमदा फोंदोरकले नुंगाइरबा पाओ कासार फुलतोल चिंग्या लेकाइदा हांगलिबा मारुति सुजुकी एरेना शोरूम असिदा मारुति कार सर्विसिंग अमसुंग इंश्योरेंस रिन्यूअल तौबगी खुदोंचाबा लेजरे खुदोंचाबा असि लौबिनबगिदमक कासार फुलतोल चिंग्या लेकाइदा हांगलिबा मारुति सुजुकी एरेना शोरूम दा लेंसिनबिरगु नत्रगा बुकिंग की दमक मोबाइल नंबर 9706287593 नत्रगा 8471840737 नंबर असिदा कॉल तौबिरगु वर्ल्ड मितई काउंसिल असमना डिलिमिटेशन की मतंगदा लौरिबा फिरेबदु ऑल असम मणिपुरी क्रिश्चियन एसोसिएशन आमकाना सौगलकले असमदा पांगथोकदोरिबा डिलिमिटेशन की मतंगदा हौकिबा तांग कुंतरेता WMC असम यूनिटना इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर गा उनदुना मेमोरेंडम पिसिनकिबादु ऑल असम मणिपुरी क्रिश्चियन एसोसिएशन आमकाना सौगली हाइना होदाम निरेंद्र सेक्रेटरी आमकाना थादोरकपा पाव अमदा खंगलकले डिलिमिटेशन की मतंगदा लाकदोरिबा थौरम कयादा आमकाना WMC गा चटमिनगनी अदुगा आमका की मैगीदगिसु इलेक्शन कमीशन दा मेमोरेंडम पिसिलगनी हाइना पावा सिनेमा खातारी योंग इकाई टीवी हाइना सुखंगनबा बेंगल स्लो लोरी समथेंगनबदगी नारांग जिरिबाम गिनिंगसिंग खुन बायोडाइवर्सिटी पार्क दा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंटल वॉरियर्स फ्यू जिरिबाम अमदी पारीपुरी अथौबा निंगसिंग लुपना सा असिबु टेक्ता कायदना थादोखरे थादोखिबा योंग इकाई टीवी अदु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना सोकपा पनबा यावब्रा हाइना निंगथिना येंगसिलबा मतुंग पार्क अदुदा थादोखिबनी हाइरि मखाताना जिरिबाम की रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नोंगथोंबम बिराजना हाइकिबदा लमलकी सा उचेक सिंगबु नुंगसिबिउ मखोइसु अखोइगा चप मानना हिंगबगी हक लेबना मखोइबु नुंगसिबिउ हाइना अपील तौरकले जिरीबाम दा अखोई इततना होजिक थेंगरिबा अखोइगी बेंगल स्लो लोरी साइबा अखोई साइंटिफिक नेना निक्टिसिबुलस बेंगलेंसिस साइबा अखोइगी योंग इकाई टीवी तत्ता फंगबा अखोइना गसी मसु फारागा अखोइना थादोकसरे मासाजे येंगा मतुंगदा मासे हेल्दी ओरमदगी अखोइना सि मफमसे थादोकसरे अमसुंग अखोइगी फ्रेंडली एनवायरनमेंट वॉरियर जिरीबाम अमसुंग पारीपुरी थौबो निंगसिंग लुप पुन्ना कोई मैं पुनमिनरगा अखोइना सासी मफमसे थादोकपिरे अमसुंग आइना मयाम इपील तौजनिंगबदी अखोइगी वाइल्ड लाइफ अदि लमलकी सा उचेक पुनुंगसिबिउ मखोइसु अखोइगे सब मानना मखोइगिसु हक लेरिबनी अदो मखोइदा मोगी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मखोइगी लेफम साहन थुगाइरकपा अमदि मखोइगी चानिंगाय थकनिंगाय लेरक्तबना अखोइगी मीने तारि मफमसे तारकपने अदुना मयामनसु जमके सा उचेक कन्ही होइना आइना अपील तौजनिगे संगीत कला संगम खुराई लमलोंग इम्फाल नसिंदुना संगीत कला संगम की होल्डा मार्च की तांग कुनमापंदा चाही की क्लासिकल डांस गीत गोविंदा उठख्रे अमसुंग साहित्य अकादमी मना फंगलबा डॉक्टर कोइजम शांतिबला अमसुंग संगीत नाटक अकादमी मना फंगलबा गुरु आरामबम तोंबिनो अनिबु तरामना ओखरे थोरोमदुदा वांखै एससी की MLA थांगजम अरुण कुमार ना चीफ गेस्ट जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी की डायरेक्टर पुखरम्बम बिलासना गेस्ट ऑफ ऑनर अमसुंग संगीत कला संगम की प्रेसिडेंट एन बाबुतोन सिंहना प्रेसिडेंट ओइके चीफ गेस्ट थांगजम अरुण कुमार MLA ना स्टेट अमसुंग नेशनल की थाकता मना फंगलबा मियोय कया पुथोकलिबा संगीत कला संगम की थौदांगबो अपेनबा फोंदोखि मखाताना नट संकीर्तन गिलमदा संगीत नाटक अकादमी मना फंगलबा आरामबम तोंबिनो अमसुंग सैरेंग लाइरिक लैरोन नुंगदा साहित्य अकादमी मना फंगलबा डॉक्टर कोइजम शांतिबला मखोय अनिबु पुकनिंग थकोटखि सिंग लेमलब थौरमदु गुरु TH बसंत गुरु मुतुम उपेंद्र लिटरेरी एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार गुणचंद्र समुराय लाटपम प्रहलादा लाइस्रम मेमोन चिंबा सकनाइबा मियोय कयासु सरुक याखे इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड हापानिया दा पांगथोकपा 94 सुबा
Agartala Lairik Melagi ngarang Mars kitang kuntra tare ni subanimita Manipuri aiba ibisingna mamalon da saireng pathok nakre jahi khudingi oina Bengali Kokborok Chakma yauna lamdamasiki masinglikpa kangruptagi khangatlaba aiba ibisingna saireng pathokpagi thorom pangdoktuna lakle Khoisnam Mongol Sijamolina Khoisnam Ongbi Birola K Sarita L Mina Devi M Pradyut T Amrita amadi K Apurbita na chingba aiba ibisingna masana iba saireng pathok nakhi numit atuda Manipuri yauna chaurakna miyoi chamagi yangkhairomna saireng pathok ki hairi Nasidi khang badaware ai kapning le mi khuding son thare ai gi pukning charang nare ai gi wakhal chok thare ai gi hangcha tumle tumpham khangde chare chapham khangde potha dare mi kup ama pha no ma kangna thokliba thokhan ningdaba thudok kaya ohan ningdaba wathok kaya kizare ai tasena why nongala kani khanbada pakhari numidang oirakani su matamgi khojatang naba ayuk masu oirakpani numidang masu oirakpani adubu leite khenaba ayuk maga numidanga adumu wai ayuk tesu adumu hai numidanga su hanjai idum tumi si khenaba poklap praibo si khenaba yok Jalhidi mahosagi numit kogi lainembina hadoi su sana phigena yairabada haroi ningai bibu puraduna hadok lamduna punamakku thongkhong makhada yatariba thengu manak tamna chatphedo Yanayu anganbada laikhok loina kendi ishorgi sevada yaw phangla roidra wajabi kelhodra kharana wana yaladuna khangjari भक्तगी खुत्त पायरिबा लेगी यना येंदुना लेमाय थक्त केलबि लेरांगना वाजे खुंगत पिरर उनिंगी नहाक ना हरंबा मायेक मयामदो खनखिबा वाखल पुकनी नहाकी वाहई खुदिंगमक नसीदी पांगथोक लगे हायरे नसीदी मिसक कयाना मंगलांदा ओइना खलले ओइजगे नहाकुंबी मियोय अमा नहाकना ओरिबा मखैदी निंगलगे निंजबा याबा ईश्वरगी मितम नाखिगद्रा ऐगी नुसिबगी मंगलांदो नाखिगद्रा ऐगी अनौबा नुमित मंगलांदो नमस्कार ताजमहल हे शगहिंबी ताजमहल पृथ्वीगी अंगक्पा खुशेम तरेत की मनुंदा नंगजु खुशेम अमनी अहिंगी अमंबनसु कुचिन मंगमदे नंगी निंगथीरबा शक्तम नंगी शाहजहांगी नुंशी खुदोलनी ममताज गुमना शीरबा मतुंगा नत्ते हिंगलिंगेदा पामी ताजमहल नंगु मी खुदिमा मदोंग तरी कनाशु कनागी नत्ते मिपुंग खुदिमा लीलागी शक्तम मतनी लीलागी ममी पुंशी लीलादा पुनमक्षु नाइतोमी तोमान Aroibada maroiba pau amukhanna Mikap thoglasi ekhoi haiba kholau putuna chatkiba maifagi khongchat Chandrapurda loisenbagi thorom pangthokre Numidini chubna pangthokadoriba ahanba Lakhipur Sub-Divisional Sports Meet 2023 hayengdagi hauragani Manipuri Sahitya Parishad Assamgi humpumathoi suba chahigi mifamlen Numidini chubna Karbi Anglonggi Bokazanda pangthoklagani Yong ikai thibi ama kanduna ningsingkhun Biodiversity Park Jiribamda tekta kaidana thadokre Sangit Kala Sangamna Git Govinda utkre mana phanglakpasing taramna okre amasung Nipumathoi suba Agartala Lairik Melada Tripura gi Manipuri aiba ab singna sereng pathoknakre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare